yego abanyamurenge bose babaye akagara. So ubu ngubu abanyamurenge bose bari under CEO. Ndabafite nije nyirawo. Ngo ndabafite kurumva wa Kabuye yaravuze ngo abanyamurenge bose ngo babaye tugara mu jewe ndabafite mu jewe CEO. Abanyamurenge afite na Kabuye nta munyamurenge uri ndifate uburemere bw'izina umunyamurenge nabanze yo ku giti ciwe abanze yigire ahubwo nawe ntiyifite nawe arafite oya urabona Kabuye arafitwe umuntu uri kumwe n'umuryango wiwe nibyo avuga uzumva biri ku murongo dufite igihugu dufite president urategira se ejo bundi yarari yagiye mwirahira ryantuza mwirahira ry'uyu president wa Congo Brazza wabonye amashi bamukomeye man ntaho ndebera ari amashi kandi Beto akunda umugore Nyagosenga yago yashashe yaramfashe mu kuboko kabisa nyakeru mama wa taifa. Ijambo rya gatatu yavuze ngo dufite president ngudukunda ngo baba nuko yazamwita ngo baba wa taifa umugore we yazamwita ngo ni anti muka bitama none ndibaza uyu muntu nimba amukunda koko Kabuye yatashe kubera ko ari impunzi hano yaje Kinshasa nagenda ari Kinshasa cyangwa aje iwabo mu biyogobogo n'ubishambwira ngo umunye biyogobogo sinari mbizi nazamuke aje mu biyogobogo n'ubishavuga ngo naratanga ejo bundi university yigiye abahungu minembwe bafite ubwenge ndetse n'abantu bakomakomeye bigiye kuri yeme niho Kamasa yigiye si we wenyine n'abandi benshi niwe bayimfuza welcome ndakize coordinateur wa MRDP watwirwana ni benshi bigiye hari abanyabwenge dufite none abagabo bakomeye batameze nk'uyu nguyu utazi gutandukanya tribuna club arahumiwe bakagenda kuzana n'udufaransa batazi ariko arahumiwe ireyeme ubu nyeje ubundi barayirashe iraswa na drone ikundura ishuri ibikorwa remezo wa urumva kuri wewe urabona ko atari mandamano ahubwo ari urufato jewe kuri nje uko mbona iyi mandamano abantu ntibashaka bayitondera ibi bintu abanyamurenge twemera gukora impunzi twemera gukora mandamano bibaho tibihaba ariko kandi hano muri Kenya ni igihugu gifite freedom ubundi ize muri Kenya n'igihe batazakora mandamano ahubwo iyi yaje kubera ko noneho yaje nko polisi ahubwo aka polisi niko kabi aka kantu ka polisi uyu mutipe karavuga ibintu yatekerejeho Kabuye yatekereje urufato araruzi sinamenye igihe yabiriye muri Kongo sinamenye na level y'ishuri y'amashuri yize ariko mbona analize zipfuye kabisa ni hafi ya ntazo ashobora kubesha umuntu nawe udatekereza cyane ninde wigeze afatwa muri mandamano mwumvise ha ngo kubera ko bavuze ngo bahere ngo kuri polisi ngo polisi yabacungiye umutekano ngo harimo akantu kurufato ndetse kubitabona akajambo kambaje ngo bafande ndori ngo ari no ngo yaje gufata abantu ese mwabagabo mudukurikire mw'abanyamurenge mwe n'inshuti z'abanyamurenge kuvira mandamani bayi mwumvisha hari umwana wigeze ataka ngo yafashwe ku ngufu arajanwa mwumvisha hari umubyeyi watatse ngo umwana wanje bamufate muri mandamano baramutwara kuko yaje gutuka ikintu ababyeyi bakoze Siberika yakoze abagabo baratekereza abanyabwenge bamuruta kure bakavuga ati tutake ariko bakaza kuzita urufato bategera se apana nyarugabo kuzaje hariya ngo atuyobze kurumva wa wabonye ishema bari abatipe bari bafitanye Uvira na gavana bro ngo bamanyota ngo zi6 bari bafite Uvira ngo bari kumwe na gavana bibaza nimba bamanyota arafite 6 na bari abajanye bose kubera iki batakomeje ngo batambuke Uvira baje makobora baje baraka bose gani muri guverinoma kora subscribe inshuti yanje kuri TMG TV Bachire mu maso muhindukire ubwoko burabaku umuntu wese ukunda twirwaneho ndabasuhuje n'inshuti za twirwaneho mwese aho muherereye muhawe kazana kuri TMG TV muri abantu b'abagabo abamaze kuyabona hano abakoze subscribe Imana ibahimigisha ndasaba umuntu utarayikora nawe kwikandaho ntabwo izitera imivi mibi ahubwo nuyikoraho Imana ikumpera umugisha cyo nico ngusabira nukanda subscribe ntimara amamega yawe hanyuma reka dukomeze twinjire mu kiganiro turi Nairobi jewe korera hano kuri TMG TV nije CEO hano muranzi abasanzwe badukurikirana batanze nitwa Eric TMG hanyuma rero uyu munsi hari ikiganiro gitumye za hano hari ikiganiro gitumye mbasha kugaragara kuri kamera
mu busanzwe mu buzima busanzwe nkunda twirwaneho cyane pe mu by'ukuri ndayikunda kuko twirwaneho n'agaciro k'umunyamurenge wese n'agaciro kanje kuba mfite iwacu bivuga ko iwacu hariho ubu nyine no kubera twirwaneho kandi baza bavuga mu gaciro k'umuntu kangana nuko yabo hameze twirwaneho ituviriye hariya cyangwa ishize ukuvuga ngo agaciro k'umunyamurenge wese kaba gashize ari abakunda twirwaneho ari abayanga babyanga bakunda agaciro kabo nitwirwaneho ni ukuvuga ngo umunyamurenge wese ahari waba wemera twirwaneho waba uyipinga agaciro kawe nuko hari twirwaneho nza numva bamwe bavuga ngo bafite ngo perezida mufite ikibazo ahubwo ntabwo ari perezida mufite hanyuma icyatumye uyu munsi hari umuntu watesha agaciro twirwaneho mu kiganiro yakoze ejo bundi ayivuga nabi asa nkaho ashinyaguye ni abatipe babiri umwe niwe nzi undi we namubonye ejo bundi sinashaka kuzongera no kumubona nimubona ni sawa nintanamubona ni amahoro cyane kurushaho umutipe bita Cize Kabuye yakoranye ikiganiro n'undi bita ngo sinzi ngo ni Rutare nabonye kuri channel yariko hitwa bapfobza imirimo y'abakunzi b'amadubu bapfobza igikorwa abanyamurenge baretse gukora hano Nairobi ca Mandamano yakozwe henshi na hano Nairobi yarakozwe mwarayibonye korwa neza abantu barayiteguye barayitabira ku buryo bushoboka baragenda baje kwamagana ubwicanyi abanyamurenge bakorerwa bavuga yuko leta ya Kongo na leta y'u Burundi bagomba guhagarika ubwicanyi bakorera abanyamurenge mu Minembwe cyane cyane mu misozi miremire ya Minembwe ni ya Uvira ndetse na n'imisozi migufi yiri baramiriza barataka batakira amahanga baragenda bajana inzandiko zijana kuri ambassade ya Amerika ndetse n'umukuru w'igihugu ca Kenya bababwira ubwicanyi batabaza kubera yuko tudatabaje twokira gute kwigwana hiragerageza uko ishoboye kose ariko nabandi baravuze tugende dukore imyerekano imyigaragambyo tuvuga ikibazo cyacu mu mahanga barabitangaje ku bitangazamakuru bikomeye hano muri Kenya Citizen n'ahandi n'andi maradiyo akomeye hano muri Kenya marabibonye ariko ikintu cyaje kumbabaza uyu Cize Kabuye nagiye mvuga ntoranya amagambo yavuze mabi cyakora nta mazima yavuzemo kuko nje namwumvishije bikurikiranye n'imyumvire yanje yego nafashe amagambo 5 yavuze atari meza apfobza abanyamurenge ndetse apfobza n'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge yihakana ko nta bibazo dufite ijambo rya mbere yaravuze ngo nta mandamano iyi mandamano yabaye hano muri Kenya ngo siyo aravuga ngo ahubwo ngo nakantu bakoze ngo kurufato ngo nta mandamano yabaye ngo nta mandamano yotegurwa ngo umunsi umwe yaje kuvuga ati yateguwe nabi n'abantu ntibayitabira aravuga ati nta mandamano yabaye muri Kenya kiriya nakantu bakoze kurufato bateguye ati bayiteguye umunsi umwe ngo buce baragenda baje gutegura akantu kurufato ndibaza uyu mutipe karavuga ibintu yatekerejeho Kabuye yatekereje urufato araruzi sinamenye igihe yabiriye muri Kongo sinamenye na level y'amashuri yize ariko mbona analize zipfuye kabisa ni hafi ya ntazo ashobora kubesha umuntu nawe udatekereza cyane ninde wigeze afatwa muri mandamano mwumvise hano ngo kubera ariko bavuze ngo bahere ngo kuri polisi ngo polisi yabacungiye umutekano ngo harimo akantu kurufato ndetse kubita muri akajambo kambaje ngo afande ndori ngo ari intungo yaje gufata abantu ese mwabagabo mwe mudukurikire mw'abanyamurenge mwe n'inshuti z'abanyamurenge kuvira mandamani bayi mwumvisha hari umwana wigeze ataka ngo yafashwe ku ngufu arajanwa mwumvisha hari umubyeyi watatse ngo umwana wanje bamufate muri mandamano baramutwara kuko yaje gutuka ikintu ababyeyi bakoze Siberika yakoze abagabo baratekereza abanyabwenge bamuruta kure bakavuga ati tutake ariko bakaza kuzita urufato ninde wafashwe cyo ni ikinyoma gipfuye Cize Kabuye yabesha hamwe n'uriya muhungu bakoranye timukabifateho imyerekano yarabaye kandi message yaratanzwe yageze kure ababembe n'umushere ko bamiriza bari Washington n'ahandi za Canada ngo abanyarwanda mugani wabo niko baza batwita ngo bakoze manifestation witagira kwingana witeye ubwo ati natwe twandamani murumva ikintu cy'agaciro ku munyamurenge nico yaje gutesha agaciro acita ngo n'urufato afande ndori wewe Kabuye Cize ufite accessibility kuza kuvuga kuri ndori ngo afande ndori ngo ari hano ngo yaje gufata yafashe nde ngo ivyo bintu ngo byavuzwe na Kingungwa ndavuga ivyo yavuze ngo ni Muhira TV ivyo ni biki twebwe turi hano muri Kenya mandamano yabereho turi kurere gufata abantu bari muri Canada nawe uri hano aho gukora analyse ngo urebe ikintu cyakozwe nico kuragendera kuri biriya bigenzi byawe bose bari bahahirinda ngo baramuke mupfobye icubwoko buri kubukora
cyo kintu sico mandamano yarakozwe neza kandi message yaratambutse mugende murebe kuri Citizen mugende murebe ahandi hose ku binyamakuru bikomeye muri Kenya ndetse n'ahandi hose ku isi mandamano yagize ico ikora. Okay, arongera Kabuye wenyine yikubita gatuza aravuga ngo abanyamurenge bose ngo bamenye ngo abanyamurenge bose ndabafite ngo ndabafite kurumva wa Kabuye yaravuze ngo abanyamurenge bose ngo babaye tugara mu jewe ndabafite mu jewe CEO. Abanyamurenge bafite na Kabuye nta munyamurenge uri nimba bagazaho bafatwa nawe cyabo ariko ushobora gusanga biravuga wosanga nabo mu rugo rwawe n'abana bawe batumva kimwe nawe n'umugore wawe cyangwa se n'abavandimwe bawe ushobora kubuta n'abafite nabo bwabo ufate uburemere bw'izina umunyamurenge nabanze nabanze yo ku giti ciwe abanze yigire kuko nawe ndabona nawe waratakaye ubwawe no Kabuye kaze hano egera wumva igitangaza Kabuye mikrofone yaramuze ngo abanyamurenge bose ngo arabafite ngo ubu ngubu no mu nzu muwe mu ndabafite ngo nabana no mu nzu muwe ashobora kuba ari we wenyine gusa wifite ariko iyo arifite cyangwa arafitwe nawe ari umwana ari barumunabe ari ba se wabo ari bandi nta muntu n'umwe ushigikiye Kabuye ariko arahagaze kuri kamera ngo abanyamurenge bose ngo nabanje ngo nejo bafite gutya ahubwo nawe ntiyifite nawe arafitwe oya urabona Kabuye arafitwe umuntu uri kumwe n'umuryango wiwe nibyo avuga uzumva biri ku murongo kwategera umuntu ushigikiwe n'umugore umuntu ushigikiwe n'abana umuntu ushigikiwe na famiye azaba n'igihe ukora n'ikiganiro cyaba kitarimo amagambo meza ushigikiwe na famiye bakaguhamagara bakakubwira ati yewe iki kiganiro wakoze kirimo k'ibintu bitameze neza kuraho ariko ikikwemeza yuko nta muntu n'umwe bari kumwe nuko takiganiro na kimwe ciwe arafata ngo cyangwa ngo agikorere isesengura banza amenye ngo iki kiganiro ngiye gukora kigwije ubuzirane ahubwo akagara ni Al-Shabaab y'abanyamurenge. Al-Shabaab irakomeye Imana reka kubaheza level oya gukomera kwabo uvuga uvuze ngo na Al-Shabaab nuko Al-Shabaab iyo yatekereje gukora ikintu iragikora itagendesheje inama ititaye ku ngaruka ibo bakora ikintu Al-Shabaab n'abanyamutima mani bameze nk'aba reka mbagereranye bameze nk'iki bameze nk'umwana wa Tesa n'ubutesa ariho yivuga gutya aho bameze nk'ibyana cya Tesa urabona icyana cya Tesa nicyo kiza cyaba kivuga ndagiye reka tutugarutse hano kandi kizi yuko nta kintu gihari Kabuye gusa Kabuye nariyaye nkuko umunsi nkuko mumwumva cheese mukarifata akavuga ngo abanyamurenge bose ndabafite nije nyiraho nuko nyine yavuze ngo nije nyiraho bandi jewe Kabuye reka baze iwe arafitwe kwanza reka nkubaze kubwira amakuru Kabuye nimba avuga na biriya bintu ntabwo abivugishwa yuko ashaka kubivuga arafitwe arabivugisha hari abantu arabivugisha ntabwo abivuga yes aravugisha reka ikikwemeza yuko Kabuye nibyo avuga bimuteza n'agahinda bimubabaza jewe nigeze kumubaza ndamaze ati se Kabuye ninde wishe umubyeyi wawe twari turi kumwe arambwira ngo ni FDLR none ya FDLR niyo azayicara hano akavuga kandi ijya FDLR n'ubu kirica n'abandi kurumva irakomeje kwategera niyo bari kumwe na Kabuye n'iriya leta yiwe na Kabuye nyine kubera yuko ikikwemeza yuko Kabuye ababaye ari inyungu arimo nuko uwo yaragomba kwamagana akamwamagana niwe yisunze kuko niwe umugaburira ubu nyine akanamuhereza icari. Okay, reka banze nsoza n'amagambo nangeze ibyo ni nta munsi n'umwe Kabuye arahagarara ngo avuge ngo FDLR masaba kandi ariyo yishe tiyo bivuga ikamuhamba bona kandi yaratubwiye ngo FDLR yamwishe ngo niyatumwe ngo n'u Rwanda niho nahebeye warumvise none se ariye. Okay, reka banze nsoza no magambo yavuze nitumara turaganira ibyo cyo turiveho umuntu ufitwe na Kabuye ntariho kuko Kabuye nawe arafitwe nibyo avuga ntariko abivuga karavugishwa ico kirumvikanye uko natwe dukora analyse z'ibyo avuga. Ijambo rya gatatu yavuze ngo dufite president ngo baba nuko yazamwita ngo baba wa taifa ngo
umugore we yaza mwita ngo ni anti muka bitama. Noneho ndibaza uyu muntu nimba amukunda koko Kabuye yatashe kubera ko ari impunzi hano. Naje Kinshasa. Nagenda aje Kinshasa cyangwa aje iwabo mu Biyogobogo, numvisha mbwira ngo umunye Biyogobogo sinari mbizi. Nazamuke aje mu Biyogobogo, numvisha avuga ngo naratanga. Ubwiza bwa muri Kongo ngo hari amahoro ateye ubwoba, ngo nta munsi n'umwe leta ya Kongo ngo yari yica abantu. Ubwiza bwabuze ubwenge kwantegera. Nazamuke. Man, tukiraho. Kabuye si mwiza mwisukisura. Tukiraho. Ariko ubwiza bwabuze ubwenge. Ni ikibazo gikomeye. Ngo dufite president udukunda. Ejo bundi university yigiye abahungu Minembwe tubwenge ndetse n'abantu bakomakomeye. Nigiye kuri yeme. Niho Kamasa yigiye. Si wenyine n'abandi benshi. Niho mbaye mvuze. Welcome ndakize. Coordinateur wa MRDP. Watwigwana. Ni benshi bigiye hari abanyabwenge dufite none abagabo bakomeye. Batameze nk'uyu nguyu utazi gutandukanya tribunal club. Nahumiwe. Bakagenda kuzana n'undi Faransa batazi ariko arahumiwe. Ireyeme. Ubu nyeje bundi barayirashe iraswa na drone. Ikundura ishuri. Man, ibikorwa remezo wa ni inyungu z'igihugu. Ni inyungu z'igihugu ariko ko barafata mu baturage bamaze abaturage urabizi ama drones yishinka yishiki none karagera naho arasa ishuri kigo cy'ishuri. Ariko niyo leta ariko avuga ati president aradukunda. Yakoze iki wacu ku buryo tuvuga ngo aradukunda. Naza tubwire ibintu bibiri president yakoze hariya tuvuge muri Fizi, tureke kuvuga ku Munyamurenge. Muri Fizi. Nejo bundi n'ubishaka ko barega guverineri uyu nguyu wa Sitikivu. Purusi. Bamuhaye amafaranga yo gukoresha umuhanda wa Fizi, Ibaraka, uriya muhanda wose Uvira. Ngo yaranyikije. None niki bako ahantu hatabona umuhanda. Hari umukongomani we yahereza ntayanyitse. Nta mukongomani we yahata. Oya barahari bamwe batayanyitse. Ariko ni gute guverineri ajya amafaranga nakuriya president aragera Fizi kuva yavuka. Yarahageze. Ese gategeze Fizi. Urambesha Kabila ni wahageze. N'umunsi yageze nari mpari bamuteye n'amabuye. Bari abaye discipline man. Bamuteye amabuye hara muri stade ya Baraka. Wamara bakora. Nitubye yagiye ashikinja sarareba arabatse ndakubitimbwa. Akora umupira yandika ngo Mbembe hanakiri arayohereza barayibapokeza. Barayambara bakazamura Kabebe kambaye umupira wa Mbembe hanakiri. Barayambara. N'uyu nawe niko. Noneho rero kubu nyine umuntu Nyamurenge uze icyo turiko dukorerwa. Ukamenya bari kubatwica. Ukamenya ihohoterwa turiko dukorerwa. Tiwohaguruka ufite ubwenge mu mutwe utekereza. Uvuga ngo dufite umupresident udukunda. Ishoco ni zero. Ijambo rya kane yavuze man yaravuze ngo simbere kayo muri Kenya ngo ntayiba ngabo MRDP Abanyamurenge impunzi zo muri Kenya dukoze analyse twitonze bwana Rusako ni akomeza gushinga cyane ivi ku makuru y'imiryango ngo bakoze mandamano ngo bakuru y'imiryango batabizi kandi igihe ariho tumubonye okay ese iyi MRDP yaje guhuza ni simbere kayo muri Kenya ni bande ba representa community y'Abanyamurenge muri leta ya Kenya ni MRDP cyangwa ni Siberika ni Siberika none bino bintu yabihuje MRDP ibana MRDP iri mu Minembwe hari n'icyicaro kibano cya MRDP iri mu Minembwe kirwanira ubwo nishaka ibe n'ahandi nishaka ibe no n'ahandi ariko nta nishaka ibe n'ahandi ni gute office ifite ni gute umuntu aporomoka ugahuza MRDP iri Gakangara na Siberika iri hano Nairobi uko sukudanganya no izo sinzerekana Kabuye cyanganyiki twagiye mu kiganiro mane jewe nanze ko yafashe MRDP ashaka kwihuza n'ibintu bidahuye aravuga ngo bino bintu byateguwe mu buryo butari bumwe ngo nta MRDP mu nta Siberika. Okay, nimba barateguye bakagera kuco bari bashaka kugeraho ko byakozwe kandi bikagwa neza ahubwo icyamubabaje nuko byakozwe neza nyine bakaza guta ibi babyita ibitabapfu urabona reka muri ijambo rya nyuma tubarutsira umugabo umwe baramukubise bamukubita urushi mu maso wagangahuke ngo abona ngo yabonye ibishashi wamara amavuga wanga Zaire irahiye Zaire irashize babyitafu ngo geni zirahiye ngo Zaire irahiye irashize urumva nabo sibo uwo muntu akoreshejwe n'urushi nabo hari ibindi bintu nabo abafite ibirabi bakoresha hari urushi ruri man
kuhuza MRDP na Siberika muri Kenya. Siberika ni ihagarariye community y'abanyamurenge hano ni represent. Intsinzi y'umunyamurenge nakababaro kabo. Yes. Akababaro kacu n'ibyishimo byacu. Akababaro k'umunyamurenge. N'ibyishimo byacu. Tuwabona. Kongoro. Yago. Okay. Kongoro tugende kuraba. Kongoro. Ko baza bakubita kabomba hariya mu mushasha mwibarabara ryo musu. Akamasa. None uko barasheriye mi ko tarandika. Bari aravuga bifite uburenganzira man. Bira nibyo byerekana yuko nawe ari ingwate ziri ya leta. Ari manipire. N'ibikoresho. Ari manipire. Nawe ibyavuga. Nawe ibyavuga. Barambwira ngo baravuga tuvuga ibi ngibi. Ibi bintu zibesha urenge hano. Hariho uravuga hariho karongo gatukura batavuga. Uravuga drone yarashe uvuga ko turashe iyemi wowe. Aho wowe uvuga ko barashe iradiyo. Tungana FM Minembo. Biba. Wovuga ko barashe abaturage. Umunyamurenge. Ariko ni baratwara rero barasiye mu nzu. Nukuvuga ngo biriya bavuga mana. Bavuga bategetswe. Wewe bakamuhamagara Monsieur Kongolo. Hapfuye FRDC, hapfuye abaturage babo bembe cyangwa abazalendo. Agenda wandike kuri Twitter yawe. Gira vuba vuba nyuma y'ibiro 5 tubiboneho. Kuko nawe ubwenga afite bahamagariwe. Ubwenga afite kandi yaje kuba ari umunyamurenge. Nawe tiyari koreka kuvuga kuri biriya bitero biterwa hari. Sibo kwicinka umuntu wese ufite ubwenge. Barase ibigo by'amashuri. Barase radio ivuganira population yose y'Minembwe. Kabuye uko tarahaguruka ngo avuge kuri biriya bintu nimbagira ubwenge. Kandi avuga ko president bakunze, avuga ko leta ibakunze. Nawe ikintu yavuze. Yaravuze ngo wa munsi w'amanyota bagenda Uvira. Bari komane ngo bro abwirira muhungu. Ngo bamanyota ngo zi6 bari bafite Uvira ngo bari kumwe na governor. Bibaza nimba bamanyota arafite 6 nabari abajanye bose. Kubera iki batakomeje ngo batambuke Uvira baje makobora baje Baraka bose gani muri guverinoma. Sibyo? Bagenda bagera hitwa mu bigo bwo bakabuye bari mu kuvuga ngo hari leta y'u Burundi na leta ya Kongo. Kubera iki batagiye. Oyaye turetse niki. Mani bafite se bazureke. Uzi ko basigaye mu myenda y'abaje bababe amadeni y'abare babacungiye umutekano. Yarabasambuye. Uzi ko hari abantu bari bafite imyenda y'abandi babacungiye umutekano. Bikomeye. Ni ukuvuga ngo okay ko bari bafite 6 kandi ko bari ahantu bari wabo batujije gituma bataza bareka kujana aba escort kurumva cyangwa babacungiye umutekano nabo baba nk'abaturage hariya baza babyuka mu gitondo bagende baje hariya Kanyamabenge abyuke mu gitondo nta wundi musirikare muri inyuma nta murundi muri inyuma agere azamuka hari haruguru Songo atabuka gere hariya za Kiriba kibazo atabuka gere hariya za Kamanyora agere hari Fizi wabo ariko ahantu hari hose baza bagenda bari bafite bari ferme bari ko bashorerwa mu mugozi muca muvuga icyo tubabwiye bari bafite uburenganzira bwo kuva hari bo barye nk'imitsima bo bamira rero ta 6 bari bafite bamanyota bwana Kabuye wangu warihenze wowe tamira neza uvuga uti bitabapfu nyine ariko nta bintu nta kigenda cyane iyo baje ko abantu bafite axe baba baragiye bakagera ibigo bogo bagasura bare abaturage b'ibigo kubera ko batagera hari umunyamurenge babanyamurenge bari Uvira kubera ko batageze mu Kamanyura hari umunyamurenge kubera ko batagera mu bigo bogo ngo bagende basure bare abantu mu bigo bogo bakagarukira hariya mu bapfurero b'amajigo hariya ibuvira nabwo abapfurero muze amajigo nabafatikanyije nabo si bose abapfurero bose ivyo nivyo yavuze ntimuzumve nabantu bari abanyakagara abantu bari iyo bafashe kuri remote aho bakanda nibo bavuga ati nimuvuge gutya hanyuma rero reka tugende ku ndondo ejo bundi yaduye yarazamutse ungana n'umusenyi wo kunyanja baramushokora bifatika arahunga none wa ni nk'abazima ejo bongeye kuzamuka barazamuka bagenda raza mu mitamba bashike mu mitamba barateye kujya kwa hazi inkuba ziwacu za nkuba za original ziwacu original inkuba zirakubita no kuvuga ngo ibisigisigi byasigaye uza kayungiro urucibuka kayungiro apana karuharamura hari ruharamura akabana kandi ni bari musegetera ibyasigaye bo bicisha muri musegetera byocamo nta macenga yosigaramo baragiye barirundanye kujya kwa bona mama bagiye urabona iyo bahunze kuzamuka nabonye umuntu yabipostinze bakoze igitangaza vraiment nta kasi nabwiye ngo amacenga yabo yasigaye bocisha mu kayungiro ka musegetera
bocamo n'ingifu apana karuharamura musegetera igiye amaso inkuba zarabakubise ziwacu imurenge hari inkuba zatwirwaneho no kuvuga ngo gitamba ari umugabo waririmbye indirimbo irafasha cyane ngo imurenge harabaho ngo habaho ngo imfura ziravuka hari imfura ari n'inkuba z'imfura yaravuze ngo ntawatubonye ngo tugirire imbabazi ntawatubonye ngo tugirire imbabazi aduhicu amaboko yacu niyo yatsinsuye za rwivuga ibishokomana za birahunga murenge habaho imfura ziravuka no kuvuga ngo hari imfura akaba ni n'imbwebwe no kuvuga ngo igitumye tubaho igitumye dufite n'imbaraga igituma tuvuga tukanavuga tukanakora za mandamano tukagira nuko iwacu hari imfura amaze imfura ziko zivugana bafande rugabo mari amaze izindi ngegera hano inyuma aho inyuma zikaza kuvuga mugabo yo vuga nuko ngo ibishokomana za rumungu zigahunga rero reka tubashimire bakunzi bacu nimukumve biriya bishokomana zira za rumungu nimwumve ziriya mfura ziri murenge nimwumve abakunzi b'imfura z'imurenge turabashimiye ikiganiro mu gitange kigere kure ibi bintu bavuze hano ntabyo nta gaciro tubitesha agaciro mu izina rya twirwaneho yego mu izina rya twirwaneho twitesheje agaciro ariko biranaciriritse ariko ntibazovuga ngo tubyihorere ngo nyine ngo batabyumva babyumve kure yabivuze no turicwa buri munsi turahohoterwa buri munsi iyo bayisenye amakanisa barayamaze ababyeyi bato abakuru abana baricwa buri munsi kandi abatwica murabazi rero nimureke gukurikira bino bibore zacu kusibya inka byaye ngo ikiboze ngo irakirigata twobakira iteka asaba zogaruka kora subscribe inshuti yanje kuri TMGT numara ukore partage kiganiro gitange kigende kikere kure kandi Imana izaguhumugisha turasoje reka mpeze rusa ku ijambo rimwe akubwire wari udukurikiye hanyuma dusoze sinkuryana ijambo awa kuba kagara no bintumbe yatwirwana nuko bariya ko murumva agaciro nuko murakoze Imana bahezumwisha mukomeze mukunde twirwaneho mukunde igihugu ntimurasuzugura twirwaneho yemwe nidufatiye runini nidukamiye ubunyine uzayivuga nabi muzamenye ko ari umwanzi comportement ziwe n'iz'umwanzi imivugire yiwe n'iy'umwanzi akoze